Ulah sok lo mau besi ngadengnya, sok kayak ngegel. Ngegel naon aja cenonyi. Aduh ngegel anu. Dia mah awal rame-rame itu. Si Nur suka dilawan. Tuh man. Otak nyentar. Hai guys, kita nah. Emang nggak ada. Hai guys, aku lagi bakar roti nih guys, gitu. Beli dong roti aku guys. Punya. Ayah. Yang si Icel. Icel ayah wo. Oh berarti dia 5 meureun. Iya yang si Iya meureun. Iya nyen roti. Iya nyen seblak. Iya, beker nyen. Gara-gara. Itu. Gara-gara. Seenak kernya seblak ya. Cedo. Seblak ceker. Edo. Wih, kayaknya enak tuh Bu rotinya, Bu. Enak lah, endol surendol tak endol-endol. Oh, itu harganya berapa itu, Bu? Mahal, 14.000. Wih, cucu putih. Cucu sama keju apa? Diparut. Terus Nah, 30. Jangan 20. lumayan. Kan tadi ngomong wae aya girimis karak nyambung. Emang minum menenggak dulu. Woi, cenah aus. Minum lagi pakai galon. Kajin teh atuh. Nah, iya nu boga wilayah tah. Tuh. Wilayah Singga Utama. Rame tuh. Keur ngitung bangun cenah ya. Weh, cenah keur ngitung. Tadi 12 saya kalau Ah, dadah atuh ka YouTube urang ye. Ya, bikin kan ya. 15-nya. Apa, Dek? Podcast yang apa? Yang gede. Si Cila kemana katanya? Anu 2.000 Nur makan meneangan ya? Kayaknya mah. Neangan bapaknya tepang. Si Nur tadi neangan we. Sila. Maaf, Cek. Neng. Rame guys tuh.
HP HP HP